ayatutuka no ayatutukase msu tiotichi davan ha tasha no tip television kama wen tefa ondaka shagbetaje ondo naseti akaya na dido awe kwasemba mi bishi a kureyo aloe mi ngaya kana hayo o tv ungishela jia atsaku ange pagbanya gaga nya tip television eluvane yaveni akaya na tv kaya veni kay tesi vie mdon ma kaya na onda nesetive masuluele bayolo me nya selo nyolo shin yoli yolo ve kwasi yue sewe se fate hembawo one lo tesin tiotif chi ujile ueti ata lune vevese Sanda awe heneta asisoye si yo itioti shisi tesibe ka iyoro awe ne ya sem hi ya semba atiebi shisemba ashwe shisemba nune undo na hai shi esilu atiebi ya akanga he akasi yusube sikunde uwene chichi na mbu hinu kunde ne tiebe kape ke kunde tiebe jene alo zakitieve uda zora tielu vami sho udzakasua uda zo atiebe uvami ya chayamti oba so ya positive wepe igwe tembre ya kada kesimdere madido aha tiebe na shinkaki dido awo tiebe na tsemble she nyakwa shibana nyigo wa shwa kamba uya bebe krada do we do ki yoga be na wangira wo kwara tsimbre na hanu hakira na ko ho we be ya ishira kwa shenu kuda to tuawo na nu tuala ba ukira on tsimbre we de shimi tsimbre na ukura atemene uha shimi na oke usugo na ma ojidi hate wo jidi ya semba ntem shisemba ngere na ko ha ngere shimi shi ukene atene shimi sho nuwasi atebine utere tembere ya na shira ko jidi shate we jidi shate ya ishela semba keme semba nkema talubu washi ngbapa akane ayori ya adoki yodido kan solo se yogepa shikawo wakane sha tebe woya kan kuma terido dido nana now ulu ijeni ya yuela na mbapa ne ku wo temble na wo ya uda oda se wo uguwa na ku gwana biya ya hishiela uba to nu ne wo gunu ne kan nu ne kuma gune ka baye bana chi ka magi uti popo jara tim so mun ta gare hera mu wane kwa umagi ba shega ka sida yam uke siba wa shayiwene wala gunasi yange kishiki yo naso so wane kwa ya teyanti mani nogo mani bani mani yem shakwa magi u aondu aneti gune ne soro ne so yoke kai kishi adido kiyo aluna shiria mantoya tachuku tesine ka akane ayene kiyo ya na wane kwa me yusu ne baye kwa shinune wala ka magi aondu ande tim chira ka kola otinya yana kan ya atabi yo gbangba shigbangu chochoga ngune ne ka sita ngune ka kyo akana chi ado umasha mkemla ku awua shi yiyenji he yiyene kwa shikuto na ha shi uba shankemla ugu akana chi na ku gwa we be ya ka shira ku unuwa wenuwa ya ueba eba wasi jene na ueba na uwa shamesha chukunu na ngohonu shakwa shuyo na unuwa kwa ya shene atibe wongu shatengu to komo usa na ndo kuma minute puwe na haya enga ma utogwa ka wasi jene ondwe otiba na gbaonu ka on jene na sito na ma ishira ku ugwashimu ugbakune na ukune ya une tere ya ma uto ikyami uwola ma uhashimu ukune
na ubende shi unege alwe nyoho ya ma ushiru be kinya shi hate gbenga shi kawa kunena timini yaka alu alu hena ha alu gesi na ha da nyanka shi ne ya galo kunema na nyanka ya ukunde shaminga une doja na wakyo na shi mbiem sha asho kwa muheribe asho ne pa ongwe dangucha atiemi kenkenga bosuna abesigachi kadikwa monte aka de nelu he ashe ngwado anu nke mamha manene wanyiye sita baye nune aka na chi washa shwe pashuwa na gbedo were ndi ashwe yo iwu pashe ni mo atiemi pashe mo na ha ude ba na ashwe wo ya utseme ashwe ke tsembe Jayamti kitsembre shwe agolo na alushamina ke bapo utsemisha uhakira na ha utseme ya shu to yima mi guda ho tsebele uhakika na shwe shwe jene one ga wasen shem ka ba na ku wasen mo na wasen mo jene tesinto ti ka yele shwe na kitsembe ka kitsembe jene utsemlu be ya ma uhashika uye muda ho wo tsebele shu to tuwa uhake shuji di hate wejili ya to yamti alo so unu buti okere zega ya ku no do wan ntene shimi tsebele ba yomba genda ka so ka no do buti be kere zela na alo so ngure ku na gwa kwa niga ngwe ka hanga do ka so ngwe sho we kunu yo ku to yana na ha ba so unu buti okere zega ya ku wa unu do wan kwa ni uhangere uchi di shate na haunye to akuma minute kulu puakalu tana hayo kadia hishiro fato shiri na hutwa ikesi na ha uhake ukerengene mrasha na wakerengene sha shiri ya ugwanke mo ugwabaye ugwa nune ugwa wanyije ugwa wasita shanke mo ugwa ukene ke hera ma hishira ngare madenu shamiga positive hishela ko to ashwala iyo ya shosha nasi na ha to ashwala uda ha sha nasi na ukuma washwa wo ubacha he kule kon kemro nu bashami na kwenu wa shami ya upanike to onege unenyo do unenyo ya shuse wambo nyo uye bala na ma hishela umasekura na hama na tobugo chinha banyawo na haka iwe I ashojela higone ne ya nguva sha inune kanune undo nune ne kaiwe dido kaiwe luchi iyolu kijolu mache to yanti mu bane kwa yana nune do na ha gbodo ki kama nune ya nune ne semba apu ga semba holu otika holu nune na ha wa kemo tsembre wonu gbapa wo sha atalugo wo tsembre gwamba shi utsoro wanyiye ne ubu washami na shi utsere amba ye chuku mbo de humbuga ubu washa nkene melala ukene ba lu ya ubu awon won sitapa chuku urachi ka bene de bene chuku na ha ube ya ukene wa ba unu gwa nke mo chi malu uku didu na ma hishiela uto alu ne go uha shami monungwa no kura kwa shikomo ya aro bene unengi nyoya kapeki yo awe no jeni yale kondutu shimae teyamtiv awe ne akoma uyahi gonve ka jene gun ka tv kapeka kunde beve alujene ngune ka ashwe ushanasi on pa kishikape ka kunde beve lujene shingune ne kanune ushanasi uhorone ho kape ka kunde beve lujene na higone samba ta hine gbande awe ne chi mso kana pesime adosha ha malwam utivi yechi nenanga ta TV wasijene
adosha hamarwam nguna ne ka ashwe wasu shana su jena cha yam ti nenge ga kwa nyoya ado dido uya sha hamarwam lokal wamo kuma bado na bado nguna kanune u shana su jena nguna ki holo ho ka u jena yam ti ka we su jena msune pishi lona dedo sa shiegene kasha mito yanti msune uluna visisha ya vini aka yana tiv sha tashanu tip television msu kwasi yue mbao sewesi utesenti tiv ujile ueta enenege na ha at kundese atieve aese asho sha nase she hose no tiv nenenge he na ha kwa nene one zabaze zege kwa usewese wese timi ayo akaye ondo nase magi wese uti kanune kwa gbaye nase pade magi o kai kange kikia nase higensuru yalo nase yangila lune dodo sashi ogene bachi memoya ni fati onengene tv television sha humbe sha Facebook sha TikTok sha Instagram my YouTube kama wanwentefa ondaka sashi ogene Wakae jue zandizi